Nalazimo se u galeriji događanja Kulturnog centra na Peščenici i sad ćemo čuti razgovor sa umjetnikom Dubravkom Kastrapelijem, čiju izložbu ilustracija predstavljamo. Riječ je o jednom zaista jedinstvenom umjetniku koji njeguje medij ilustracije, pokazuje svo njegovo bogatstvo i raznolikost, a istovremeno popularizira i stavlja u fokus dijalektalnu književnost, preciznije poeziju, jer znamo da danas nekako nove generacije sve manje čitaju, sve su više na internetu, pa ova sama izložba ima višestruke vrijednosti i nadam se da će vam ovaj razgovor biti zanimljiv i informativan. Pa Dubravko, dobrodošao, čestitam na samostalnoj izložbi i jedan si od onih umjetnika koji je recimo svoje likovno stvaralaštvo posvetio interpretaciji književnih dijela. Kako si se na to odlučio i sa kojim dijelima si zapravo počeo? U stvari ne znam zašto sam se na to odlučio. Mislim, književna djela me inspiriraju. Ja to sebi tumačim time što u stvari rješavam svoju frustraciju što ne znam pisati. Onda koristim tuđe predloške da ih ilustriram. Time se u stvari bavim već dosta dugo, nekih 15 godina. Počeo sam sa Cervantesom, nakon toga je uslijedio Marin Držić. Bilo je tu Ivana Brlić-Mažuranić i sad sam u stvari zadnjih nekoliko godina sam se usmjerio baš na Dragu Žervea. I to mi je u stvari baš jako drago i tako inspirativno je i jako me veseli. I drago mi je u stvari da je to naišlo na dobar odaziv, da je dobro odjeknulo i da nešto što ja stalno mislim kao nije to umjetnost za umjetničke galerije, ali na kraju ipak, kažem, prepoznato je i evo, dobio sam priliku da izlažem baš u pravim umjetničkim galerijama. Tako da mi je stvarno jako drago zbog toga. Drago Žerve je jedan od naših najpoznatijih i najcjenjenijih dijalektalnih književnika. Književnost nije baš lako ilustrirati, interpretirati, kao što si rekao, uvijek imaš nekakav predložak. Imam nekako osjećaj da je možda poeziju još teže, jer je možda još malo više apstraktnija. Koji su bili najveći izazovi s kojima si se susreo i što te baš privuklo poeziji Drage Žervea? Što bi kod njega istaknuo kao posebno? Pa Žerve u stvari, to baš neki dan kad sam razgovarao s jednom profesoricom, ona je baš dobro rekla, Žerve je u stvari sceničan. On u stvari priča priče. To me stvarno opčinjava, to me fascinira kada netko zna dobro ispričati priču. A ono što je posebno me inspirira kod Žervea je to što on priča neke priče koje su naizgled beznačajne. Neke priče koje nije baš da ih pamtimo nešto previše u životu. Znači priče o potpuno običnim stvarima, muškarac obrađuje polje i žena mu donosi ručak. Onda, ne znam, unuk i djed provode vrijeme zajedno. Mačak nešto krade iz kuće. Mislim, to su tako, kako bih rekao, svakodnevne stvari koje smo u stvari svi mi proživljavali, ali često budu zaboravljene. Ali ono što mi je jako važno, općenito u priči, ali i to Žerve jako dobro radi, on fantastično prenosi osjećaj tog trenutka, emociju tog trenutka i to u jako malo riječi. I vi stvarno se u nekoliko tih, sad bih rekao poteza kista, ali nije, nego je poteza pera, on donosi kompletan doživljaj. Znači u pjesmi Podne, znači taj cijeli događaj traje
koliko traje odbrojavanje zvonika, crkvenog zvonika 12 puta, znači 12 sati. Znači cijeli taj događaj u tom jednom kratkom vremenu, to je nešto u stvari kao nekakav, ne znam, haiku. A toliko je puno događanja, puno osjećaja, da je to nešto predivno. I isto što mi je jako važno, recimo on nama priča priče koje smo skloni zaboraviti kad odrastemo. Zato recimo mene fascinira njegova pjesma Nonići stari, gdje je to fantastično prikazano. Kako postoje priče, fantastične priče, nevjerojatne priče koje doživljavaju obični ljudi, nisu ništa posebno, tu su među nama. Ali onoga trenutka kada oni odu sa ovoga svijeta, kada umru, s njima te priče i nestaju. Što u stvari još jedna onako dodatna tragedija. Gubimo ljude, ali gubimo i te njihove priče sa njima. Zanimljivo je to što si odabrao nekoliko pjesama i neko od njih si interpretirao više puta u različitim tehnikama, na različitim formatima i vrstama papira. Kako to da si se odlučio za taj pristup? Koju si tehniku odabrao za koju pjesmu? Je li bilo teško istu pjesmu interpretirati dva puta, a opet različito? U stvari ne znam. To je više intuitivno. U stvari ne znam racionalno odgovoriti zašto sam se tako fanatično primio tih nekoliko pjesama. Očito mi nešto govore, očito mi govore nešto više nego neke druge pjesme. A zašto ih vrtim kroz više medija? Pa ne znam, valjda pokušavam ih istrošiti, ne znam kako bi to rekao. Možda ih pokušavam istrošiti i da onda mogu krenuti na nešto drugo. Tako da, to mi je u stvari dodatni izazov, s time da moram priznati da kad prelazim u neki drugi format i drugi medij, ipak koristim neka rješenja koja sam već koristio, likovna, u kompoziciji i tehnici. Ali ono isto što me veseli u cijelom ovom poslu je što to sve mogu doživjeti kao igru. Znači, nisam ograničen formatom, nisam ograničen brojem stranica, nego jednostavno vidim neki papir, bilo bi dobro na ovome i onda krenem. Tako da, iako mi se čini da ću ja još trošiti te pjesme, još neko vrijeme, ali kažem, to stvarno je skroz intuitivno i ne mogu dati baš neki skroz jasan odgovor na to. Da, zapravo moramo reći da zanimljivo je to da ilustracije inače uvijek nastaju vezano uz neki tekst, obično se naručuju pa idu publikacije i to. No ti si u potpunosti svojevoljno, samoinicijativno krenuo interpretirati Dragu Žervea i njegov opus bez da si imao nekakvu narudžbu ili nešto, tako da je ovo projekt koji je kontinuirano u nastajanju i razvoju. Znam da kod nas nekako medij ilustracije je manje cijenjen od nekih drugih likovnih tehnika, poput ulja na platnu, općenito skulpture ili nečega, iako je ilustracija medij s kojim svi odrastamo i uvijek nam je nekako bliska. Kroz tvoj jezik vidimo svo bogatstvo medija ilustracije, upravo zato što koristiš i te različite i tehnike i kadrove i formate i sve to. Što za tebe znači medij ilustracije, što bi ti istaknuo, koje su njegove posebnosti i zašto si se baš odlučio za ilustraciju? Pa volim pričati priču. Mislim da su priče važne za sve nas i svima nama. I volim ih pričati, tu sad u stvari ima više pitanja o ovom pitanju. Ja sam se nekako u ilustriranju književnih djela sam se našao zadnjih, 15 godina i radio sam to i u jednom trenutku sam shvatio i rekao sam sebi
to je to što radim i želim s time ići van, želim se i tako prezentirati. Ne? I drago mi je da to sad ide sve zajedno. Kad stvaram, znači prvo čitam pjesmu nekoliko puta, ne? I doživljavam, jednostavno pustim da je doživim. I nakon toga u stvari razmišljam o scenama i volim razmišljati o kompoziciji. Znači kakva će ona biti, horizontalna, dijagonalna, jednostavna, složena. To me veseli, ne? I o odnosima svjetlog i tamnog. I taj proces je u stvari, kako bih rekao, zahtjevan je, iscrpljujuće, jako je emotivan, ali u biti jako ga volim. To je stvarno baš dio mene. To stvarno prepoznajem kao stvarno svoj izričaj i zato sam bio toliko uporan u zadnjih nekoliko godina što sam stalno išao s tim i stalno to radio. A ilustracija kao ilustracija, moram priznati da mi je jako teško o tome govoriti, jer moram priznati da se jako teško snalazim u svijetu ilustracije danas. Jer, znači sad onako skroz iskreno, kad vidim znači što ide, kako bismo rekli, ne, što se prodaje, ne, za što se daju nagrade, što ide po izložbama, ja sebe tu stvarno ne vidim. Evo, ne mogu se naći, a ne mogu drugačije raditi. I to je nekad onako stvarno frustrirajuće i teško je. Čovjek svašta proživljava, mislim, užasne stvari, ne bi o tome sad, ali stvarno jako teško. Ja vjerujem da tako i umjetnicima koji se bave, kako bi rekao, umjetnošću. Ne? Kad vide što prolazi, oni rade nešto drugo, a što nije uopće manje vrijedno. Tako da, ne znam, nekad me te stvari jako frustriraju i pitam se u stvari mislim, šta sad, šta se događa? Ali dobro, mislim, ja sam, evo, ipak sam, ajmo reći, nakon svih tih emotivnih i mentalnih boljki malo sazrio, tako da ono sam što jesam, radim kako radim. I sad, ja sam svoj dio obavio sad. Da li će neko to prepoznati, tko će to prepoznat, tu ja stvarno više ništa ne mogu napraviti. Ne? Vani sam prisutan sam, ali tu je moj posao završio. Ne mogu biti ono što nisam. Evo. Jako mi je drago što si bio iskren i što si baš otvorio tu temu, jer mislim da to što si autentičan i što si prisutan u svakom svom radu se itekako prepoznaje. Dobro je da imaš svoje nesigurnosti, jer umjetnik bez doze samokritičnosti ne može napredovati. A činjenica da dobro radiš, mislim da je potvrda svih tih izložbi koje nam prethode, jer osim galerije događanja imaš još poveći broj izložbi u ovoj godini za realizirati, a mislim da je to najveća potvrda da je struka prepoznala tvoj rad, a s druge strane i kad dođemo na ta otvorenja i vidimo kako ljudi reagiraju, da im nedostaje ta nekakva toplina, neposrednost i ovo što si ti rekao da te privuklo, dragi Žerveu, znači taj mali čovjek, običan život, neke vrijednosti koje su danas potisnute. Tako da evo, ne znam, možda za kraj ovog razgovora bi ti potvrdila da si na dobrom putu, podržala da nastaviš tako dalje, pozvala naravno sve zainteresirane da pogledaju ovu izložbu u prekrasnom prostoru Galerije događanja, ali da nastave pratiti tvoj rad, jer kao što sam rekla, izložba se kontinuirano nadopunjuje novim radovima, jako si vrijedan i da vidimo šta će se iz svega toga razviti. Evo, ako za kraj ti imaš još nešto za reći da nismo rekli do sada. Pa dobro, to je istina, jako me veseli ova godina i sve izložbe koje nam dolaze. Tako da to definitivno je potvrda onoga što radim.
I to me stvarno veseli. I mislim, to me mora veseliti. Tako da, i to mi u stvari daje dodatni vjetar u leđa da i dalje to radim, da i dalje to razrađujem i promišljam možda na neki malo drugačiji način. Ali veseli me, stvarno me veseli. Veseli me kad ljudi dođu na izložbu i kad vidim kako reagiraju i kad djeca dođu na izložbu isto, jer s njima je onda malo neposredniji kontakt, pa kad razgovaramo o tome, tako da to je. Jako me veseli ova godina i nadolazeće izložbe, tako da super, idemo naprijed.